Enunya manuela. Manya mawo. Mais quoi ben manya nunya que mi va son anu que mi va son dans le souklu. Alors mais il passe au souklu. Alors mais il me ko degré. Alors me ko ya que mala. Manya nyama globi le ou. Bogbo me fe nunya. Ke na bo to sia bogbo me fe nya gome. Ke nya ma fe nya. Ko ongro le bogbo me fe. Ngongro nu. Afimi le le. Enkuta egbe. Bogbo chongro nya. Et nous n'avons la situation à ton se gbogbo me fanya comme mais non la à la Bible vai matin wa se comme à la témoin li agbonyado le unti gakela on tola me se comme nous nya be bi to mo se comme il était Bible li gbogbo bena e ne bi wo jide nu gomo sesenu ene edoli yo gomo sesenu eye ne kowo gbe jide nu gom sesenu ne edine abe klosalo ne eye ne dia eyomomo abe kesinonu hahla enela ekema asa feto fofo kome eye wo asi atu esi jeje mau elabena afeto ena nunya hallelujah afeto ena nunyami menye mi afo nunya o afeto na nunya mi be mi atem anya eya makenye mawo kentonye nunya nunya goa mawo ye nunya ne mawo fo nunya ma swase kwala nya mawo ala se mawo gome ala se o Kristo to fa gbenu no gome benari e doke Kristo wona mi de ewe na mi se ka ho hene yi okata eye maga potolo loko blegbe siagbo Mao me lo anene mao. Mao me nye gbojo fe ma wo. Mo wa na me fo ye gba ba ye wese moji o. Mo wa na me fo gba ba ye magata wo yo. E ya wo ne. Ye wa nu nyi na mi o ya fo fufu popota ye. E ya ta no vi yo. Gome se do la sumiasi to nunya kenye ma fo nunya me. E ya ta o le na divie avec kosalo ene. E ne dia eyo momo abeke sinonu hala enela ekema ase afeto fofo gome eye wo asi atu esi jeje mawu ela bena afeto ena nunya ame afeto fo nu mekele ye si jeje ple nugo mosese jocho alepoa tanenye be mitomu bia nunya cha afeto bola esi jeje nugo mosese la sumiaside ye fe yaun eye maga gbule akpasa gato le kenya le pepe kwa enya anti kohoho ye kovo enyomia la do chare on menyomia la ala gbolo debe na vivia mo bonu le kele ko la gbolo la be nunya maye presi yema le gomse ma sumiasi to mo po nunya ke na mime obe efe nu me esi yeje kle nu gomse se jocho ejira nunya vavato no lina enu jojewolawo aha mau jira nunya vavato no lina enu jojewolawo mau jira nuka ejira nunya vavato no lina joje amejoje o alo amesio katanya nye nu jojewolawo le kato onu jojo ne mafonu nyama swasio eye khomoji se te fe nunya ke naome yo hato si nunya la eye la se mafo ya koma esi jeje la swasio mafonu nyama utuna eye ko ya tanse nu yo koma do vinye mau ejra nunya vavato la mau botu nunya vavato ke ye mai sukulu hao ala se ma fe nya nya wa so ala se ma fe nya gome le ketutu lebe ne le ketu ma odi be ne nodo alo e wodo la ala se gome ade gome na mo amu akanu ya enu nya ma no Yesu Kristo me ke ye ma wu e ko va do church ho ma ke e fu biba e fu segbale ya e fu kwa e fiaga ma ga o le okaya be ameka hu me vinya me yoma benye kabita me vi ko jin shoba ya ko vale nya ya gromo kale nu nya chone
Mawu me. Mawu nye nunya anto. Enunya vava tso mawu bo. Enunya vava se mawu pe nya gome la. Etso mawu to bo. Eye mi adi vevie be mi a ne su mi asi. Ne mi atema se mawu pe nya gome. Eye wa to si akpoko nu. Wa nyena amesiwo fe zozome mu fodi di ale kemelo kamo zo fodi kemano na nunya wa so si fodi kemano o zozomo. Alléluia. Mais il y a maintenant oh ne nunya asosio la nunya ho musema kelebowa ye na ba nyama wa bon nu ma ka na ko mo la ye ta Kristo ba do de da ne me fa agbasa modo. Alléluia. Ela bana ekwa egbobe enya jojoe toi efe mo amekenya nunya li ne no agbema e ojoa amesiwo wa nous te fait né là te fait ma wala jo te fait de sia de non la belle nous te fait alléluia et que ma assez nous les assez nous si les jojo nous si so plein nous si les te fait gomme et assez mo nyo katan gomme ne nunya gede wo jime kola atem se ya gomme et si jeje vivi ou a vivi ou le bon et que ma tame bubu ntete ajo mu et nous gomme se akpotao lui ya me di be na nya no vinya et ta le vivi de ni ko mi anya no siao et la bana o ayira me si tu nunya amesi pas si tu nunya ple amesi fe asi sous gomme se ji le dodo fa gbale et tame to pour que we to ibo nyamanami. Alléluia. Le do fa gbale. Le do proverbe. Le do fa gbale etame to pour que we pour que etame to pour que we to. Il nyama konami. Alléluia. Elle comme sema no vigne. E je bena se mi comme la belle vivre na nye plus. E be jijoto enye amesi que de si que kere nyangu. Amesi nous gomme se sou. Wa ida amesi tu nunya. Amesi pasi tu nunya. Ple amesi fe asi sou gomme se ji. Le do pa gbale etam moto. Pour we eto yele nyama gonami. Debi le do fa gbale tam ni pour que ba hire we ke ha gonami. Nunya si le mawo cho mavo la pe ngbe yo donami. Nunya si ke le mawo si cho comme je jama kea pengbe donami nunya mavo onye ne swasio la atose nunya la cho mavo de mavo me e ala senu kata gomme easily asenu kata gomme fa e ne eduanya de nu gomme la mola wa se gomme se kacha la bana nunya malo o hansi e yeta no vinya e jebe esiola ye yo mi ati be mi atomas anyamao asuba leskoje et de nunyama le rido mu oa de comme se me ko avec be eji oa et nous katai o ma se be rido na trolem tio bia nunyama o na nunya ne na vocho fufulume ela bana nunya nyu ajagba nu bu siwo kata jurwa amala do motol avec me de enu o nu bu siwo kata jurwa amala me de nunya nu ne ma opo nunya ya sosi la nu bubu de pepe ke jwa la ma ka me de keme le ga de nu la be to nunya mala ala kede nu sianti la be nunya yen mawo ne la si quoi e se nu sianu koma e si je la sosi e ya taye e si ke fia salmo la klo ocho fia de wala la e bia nunya mawo ye mo be wow exike bia nu si keme nu katachu abala ma nu pote akperiti no eyo kesi no nu la o la sobore ji gbogbo esi o me bi on ato pe no ne nu ma fo nu nya swase kwa nu si o me bi on la ma o ato pe na o bi yen ma o ne yiro ba esenya yo gome eye ese gome ba enya ba nu nya ne susi e ya tonya ma o ne ya se ma o gome ne ya jesi ma o ne ya a do goma do pe to here kenye Kristo a e ya notere jibe yemaga vao ma wona yiro e no pleu e mi adu motor sia de bea e ka se mi no vi Yesu yo
oyira maololo avoitiru la ponko you true forgiveness mission Australia na amesiama kesiagbeya kekere jina me katalo ko be Israel